namni ijoollee mana yetti ijoollee saayibota kiyya tokko kophaa kan kee waa dila kana maa goote qoyaati faan haadhaaf abbaan kee maarreen bit akkuma nama bakka faamiliin itti jaas jirtu takkatti akka nama bakka wanti kophaa kee dila kana taatanaan jammaaliif jennaan haamileen akkana cabxuun barbaadu suni galee namni tokko akkasittiin dhagaamne waan tokko godhuu ni dandeessa jechuun akkasitti dhagaamu ka godhuu dandeessu suma akkasittiin dhagaamnes ka godhuu dandeessu suma jechuun sammuu kan kee kana wanti godhu qabda garuu amma barana alhamdulillah rabbil alamin ibsa waliin abbaan mana kiyya waliin soomana qabachuu deema akkasii jechuun alhamdulillah rabbil alamin meeshaa gaafan akkatti kushinaa gisee soomana irraa furree kushinaa kan akkas seenee dhiquu deemu gaafan isin yaadadhu waggaa darbee isin yaadadhee jira amma garuu yoon isin yaadadha ammallee jee yaada wallahi garaa nama nyaattanii rabbi isin haa gargaaru gaafa mana madaam jiru soomana furuu kiyya dura soomana nin furaame anilleen mana madaamitti soomana fureen hin beeka gisee meeqan beeka Allahumma salli ala Muhammad gisee sadii biasa nufee gisee sadii ramadaana sadii mana madaam soomanii beekaa jechuudha sadii qofa garuu soomanaan ooluu kiyya caala furuu kiyya caala kana yaachisu meeshaan dhiquutu na yaachisa gisee isaan achi furan sambuusaa tiyya qabadhee kilaasii tiyya giseen akka nyaadhu yoom ka'anii akka laalala akkana gabbee yoom ka'anii namana guddiseetu du'e arra achi dhaqee dhufe amma man taaziyaa ture sambuusaa ummaranne ilaala amma ganaa marataa jira kaleessa duute achirraan immoo qophiirran ture qophii mana kana keessaan ture piisiin ture jechuu hunda keessanuu rahmata kanadhaa fi gisee ramadaanni seenuu deemu nama hedduu du'anii beeytanii maaliif mazgabni ni cufama jedhama mazgabni jechuun gaa hulaan jannataa banamtee hulaan azaabaa cufamtiimi namni hedduun ni du'a jechuu gisee ramadaanni dhiyaate gisee ramadaanni seen gisee guyyaa takkaabe namni hedduu karaa giraa deema wallaahi so rabbiin wallaahi ramadaana kanaan nu ga'e barana bara dhufummoo rabbiitu beeka jiraachuu fi dhabuu jiraachuu fi jiraachuu baatu keenya jechuudha wallaahi waa hunda caala maaltu na gammachiisanii beeytanii bakka gisee ramadaana ga'e hedduu bakka rabbiin akka na jaalatutti yaadaan akka maakiitti jechuudha kanama biraan beeku akka kiyyatti gaafa ramadaanni dhufee soomanii akka rabbiin na jaalatutti yaada ni ሲጋርጋራ ወላይ ደውይልኝ የሚያግዝ አይ ማለት አባ ማለት የቀሽቲ የሮ ድራቲ ቦሊ ሶሞኑ ደምናሜ ሶሞኒ ኑብራው በረና ማልታቴዲ ማኩ የዋሲ ኦልፋተ ሲጋርጋራ ኑትሚ ረኮም ነው ማለት ይሄ አማዋሜ ወይ ዋሆ ጀቹ ደም ሲጋሬ ሆጂ ቀባ በቃ ንባ እሺ እኔ ውድ ይመችሽ በቃ ወላሂ አይ guys nama bar Jarmanitti jaamiti Faransiitti isa alaabaa kaan buusee kaan saqqalee hidhamee bar caan seenaa guddaa qaba bar laa abbaa manaa fayyadu mucaan kun hin jenne waan akka fireendi wal xabbasni dur yaadeeti hey maaki way good rakkoon qabu ayyee sahi bas ni ta gize abba mana gis taka sahi bas ni ta wa unda suma ta tsaffi eshi daima gara qabda
alhamdulillah jami amma taziya da ke fini baitani firate in ta ka duwe rabbi rahmata go duf saditan jannata afu chafe jannata nama na guddi seetu duwe arra achi da ke rufe amma man taziya ture sambusa umaran ne la lamma gana marata jar خليسة دوتة أشران مو كوبي ران تري كوبي منه أنا خيسان تري بيزين تري جتشو هند خيسان رحمة خانة دافي جزء رمضان نسينو دي ونا مهدود دواني بيتاني مالف مزجبني نشوفها مجرما مزجبني echunga hulan jannata banamte hulan azaba chufamtimi namni hedduni du'a echu gize ramadan ni dhiyati gize ramadan ni sen gize guyata kabe nami heddu haragira dem wallahi so rabbin wallahi ka ramadan kana nuge barana barar fumu rabbitu be hajrachu fi dabu khe jrachu batu khenya jechu wallahi وهم تجعل مالتو نجم مچيسني بيتني بقى أجزاء رمضان جه هدو بقى ربنا كان جالة تيادان أكا ما كي تجتشو خانا ما برام بيهو أكا خيتي يا رمضان الأفي سومني أكا ربنا جالة تيادان